Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahuli mga palanggungan ng agama Islam, malagwo yung pagsarang sukursin kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin masi-masi kita niyo halawm sin nikmat niya. Muna-muna amo na yung nikmat sin kapuhi. Demikian haamoy nikmat masi-masi kita niyo halom sin likusan sin agama Islam. Amo na inin sa lago-lago yatukba sin Allah subhanahu wa ta'ala nikmat pa manusia. Amuin halom siya sin agama Islam. Amuin kakilahan niya intuhan niya Rabbul Alamin. Serta amuin piadagbus niya banguno maksud may ta siya piara sin Allah subhanahu wa ta'ala mari paginlupaan ini. Astabiat to mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala agad din mga pagsyukuran sin kita niyo amuin masi-masi kita niyo halom sin nikmat sin as-sihha. Amo na in karyaw sin parasahan ding Allah subhanahu wa ta'ala tiukbal kato taniyo. Asabiat to insyaallah subhanahu wa ta'ala bale natalos na sin kita niyo amo na in mawdu na to 5 bayaon hatungod sin paghimumungan beri in hambuk Muslim maghimumungan haamuin gantaan hikadawhat niya haamuin pahala ding Allah subhanahu wa ta'ala. Asabiat to hadum ini insyaallah in topic sin kita niyo haamuin paglagi sin kita niyo katan manusia. Asabiat to napi na to ini supaya amuin pamutan nato siya pangadjian. Akarna hihinang nato na siya sarta tiutumbasan day sab kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amunain adabul aklu wa syurbu. Aturan law niya sin pagkaon iban aturan sin pag-inom. Kenyari ini kalagihan sin hambuk Muslim. Kalagihan sin hambuk mu'min, sabab amo na yung pagyanon, sugpat sin kabuhi, amo na yung tao kumaon siya iban sin uminom. Asabiat to sabi niya rin ni kalagihan sin manusia, na in Allah subhanahu wa ta'ala, diak niya kita niyo, sarta amuin hinduan kita niyo sin panghuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habiadiin, mahinang siya ini amuin ikakawa na to karayawan din di hadunya amo na yung pagkaon niya to labi luba amuin tumbasan kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala dito haadlaw mahuli. Una mo nabita sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu saliha inni bima ta'maluna alim. Walang maglabi mga palanggungan na agama Islam. Inyari ini kabtangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin diak in mga karasur-rasulan niya. Amuin kumaon sila ding ha pagkaon marayaw. Pagkaon sutsi. Pagkaon amuin halal siya ding ha usaha rijiki ding ha Allah subhanahu wa ta'ala. Serta
ubos kita diak sin Allah subhanahu wa ta'ala kumaon, diaknya kita wa'amalu saliha, diaknya kita niyo maghinang-hinang sin marayaw. Bang mo kitaon, in maksud diak kita niyo biyan sin Allah subhanahu wa ta'ala kumaon, in maksud niya amuin supaya in baranta ini marata huminang hapag syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya amuin makusog in pamaranan sin kita, huminang sin pangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi bihi yuslihul qalbu wal badan. Sebab amuin pagyanon diak kita kumaon inyari hikarayaw sin pamaranan sin manusia. Diak kita maghinang-hinang marayaw, kasababan niya to hikarayaw sin pangatayan sin manusia. Iban sarta hikasan niyang sin pagdunya niya, labi luba amuin pagadlaw gana-gana niya. Sarta biyaitaan kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin hinang nato, sibu orabian hakatampalan iban sin katapukan. Sibu orabian haamuin, masibi iban sin malago, na asal kita niyo bebaitaan sin Allah ta'ala, sin kaingatan nin katan, kidjut ko hibar sin kita niyo manusia. Iban kataan mahinang nato, mausaha nato rin di hadunya ini, wayron nakatapok pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sibo rabian ding haamuin usaha mo ding hahalal, atau akan nagusaha kau ding haharam, inya undi yaw makatapok pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta ingatun sin kita niyo, haamuin pag-usaha nato, supaya kita niyo makakaon, na inyaon tumbasan kita niyo sin Allah ta'ala. Apabila in pag-usaha mo yaon ding haarta marayaw, ding pag-usaha amin syara sin Allah ta'ala, pag-usaha amin way nakalanggal ha syara sin Allah ta'ala, na insyaallah pagdatong haadlaw mahuli, na tatumbasan in madawhat mo dito pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta papagbarakatun sin Allah ta'ala, in arta mo rin di hadunya, sambil namayan amuin, dumakay mo in hinang mo yaon pag-usaha marayaw yaon, amuin manundanihi kay mo biyan hapaghinang sin karayawan. Damikyan mga palanggungan ha agama Islam, apabila isabing pag-usaha mo din nga usaha mangi, na tanto niya, wayroon da makananam sin amuin siksa sin Allah ta'ala, malingkan amuin ginhawaran mo. Amuin piya pasawa sin Allah ta'ala, bebeta sin panghunat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya salasay sin mga kaguruhan sin kita niyo, amuin aturan sin pag-usaha, amuin sababan hikakawa na to harida sin Allah ta'ala, iban sin mga pag-usaha amuin pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So sabiat to, pagitifakan sin mga kanabihan na kauna, sambil timugto para sallallahu alaihi wasallam, in piang daakan kato taniyo in kumaon ding ha mga pagkaon amuin marayaw. Atawakan in asal-asal sin pagkaon amuin, marayaw siya. Malingkan amuin, aun dalil biyan inyaon ding ha mga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mga kanabihan, in sila, kat bang mo kita unin ayat yaon, ar-rusul, bima'na kanabihan. Dahin naman sin nakauna in sila, diara sin Allah ta'ala magbisara diya kumaon ha pagkaon marayaw. Inyari ini wasiat pangdaak sin Allah ta'ala pakatan ipon niya, amin manusia dia kumaon hapagkaon marayaw. So sabiat to mga palanggungan ha agama Islam, hambok ding ha mga bunga sin pagkaon sin manusia hapagkaon marayaw, sababan in siya yaon amuin kakitaan mo kanya biyan in hinang-hinang sin marayaw. Kakitaan mo in hinang niya, hinang marayaw. Sabab, muna-muna biyan mapadagbus niya, mapasampul na niya, impagtawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin pag-ibadat biyan, hatiranan sin, pamando sin panghu na to, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iban kakitaan mo doon kanya in ka-ikhlas, kakitaan mo kanya biyan in lasa, akarna sin Allah ta'ala,
iban sin kabuga, iban sin mga kataan nabian ginisan hinang marayaw, dumagbo sa hambuk manusia, amuin kimakaon siya, dengha amuin usaha niya, usaha halal. Atau akan artaan niya, arta halal. So amo iting baita sin Allah Ta'ala, damikian mataw din mga aya ini mga palanggungan ha agama Islam, haamuin namamayta hapasalan dia kita niyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kumaon sarta amuin pagkaon sutsi, pagkaon malano, pagkaon halal siya. Sabi ato ding ha mga baita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu kulu minat tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ding ha mga yato baita sin Allah Ta'ala, nanawag-tawag siya pa mga tao amuin na mamarat saya. Amuin nang daaki siya ha kumaon sila ha pagkaon sin sutsi. Pagkaon marayaw, amuin kiyarijiki sin Allah Ta'ala kato taniyo. Iban dia kita niyo sin Allah Ta'ala magsyukur. Amuin, yukbal niya kato, ha pagsyukur na to yaon, amunain muna huminang kita niyo sin hinang marayaw. Labi luba, apabila yan sin Allah Ta'ala inka, ayaw kaunan niyo. Amuin magparat saya kako, ataw akan magtuhan kamu kako yan sin Allah Ta'ala. So, ding ha mga ito, yan sin Allah Ta'ala, Kulu washrabu min rizkillahi wala ta'saw fil ardi mufsidin. Diakitan ni sinallahu ta'ala amuin kumaon deng hariziki sinallahu ta'ala. Amuin riziki halabayan sin halal. Iban kaya pahali kita ni sinallahu ta'ala amuin maawon deng ha mga tao huminang sin kalaatan ataw akan kangian den di hagin lupaan ini. Bimana dihilan kau sin Allah Ta'ala riziki o siya tu amuin hiyampit mo siya kiaon mo siya na inka kusog mo yaon hinang nga siyabian haamuin pag-ibadat mo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iwasyatan kau sin Allah Ta'ala bukon amuin nakakaon kau salta kimusog kau usalon mo biyan hinang kangian den di hagin lupaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Sabab apabila ito hinang mo hinang sin maksiat inka kusog mo na in ikaw nakalupa na kau ding ha mga hinang sin pagsyukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ding ha mga baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam atungod sin pagkaon wasiat niya law ne ya gulam sammillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Amo ini wasiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila kaulong niya kumaon, ya gulam, hi kaulong niya bata-bata, pagbismillah kau. Salta kaon kau iban sin tuo mo, iban sin kaon kau umindapit kay mo. So, amo ito mataw di mga dalil, mga katote manghuran ha agama Islam, ha karna sin pagpatumtum, sin panghu na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hapasalan sin pagkaon, iban sin pag-inom, damikian ginis-ginisan in wasiat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kato taniyo hapasalan ataw kan iban sin pangdaakan sin Allah Ta'ala kato taniyo ha pasalan sin diak niya kita niyo kumaon iban sin huminang sin hinang marayaw. Asabiat to insyaallah Subhanahu wa Ta'ala sumod kita niyo al-adab ha al-adab mga pangaddatan atau akan aturan sinhambuk muslim apabila siya kumaon atau akan apabila siya uminom. Asababiyat to supaya kita niyo amuin tumbasan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Muna mga palanggungan ha agama Islam panagnaan ding ha mga pangaddatan sin pagkaon iban sin pag-inom amunain an-nahyu anil akli wa syurbi fi aniyati zahabi wal fidda. Amunain panglangan sin syara liang kita ni sin Allah Ta'ala liang kita ni sin panghu na Muhammad sallallahu alaihi wasallam
amo na in kumaon atawakan uminom, habaso deng habulawan atawakan deng hapilak, atawakan halay deng habulawan iban deng hapilak, liangan kita niusin Rasul sallallahu alaihi wasallam umusal sinyaon hahinangon siya pagkaunan atawakan hinangon siya pag-inuman. Jaa fil hadith bil wa'id syadid. Nakalukis ini hadith amuin pag-warning atawakan pagpahali na mahigpit pagpahali dengha himumungan simpanghu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapasalanan sin kumaon bian halay sin bulawan atawakan pilak atawakan uminum habasu hinang siya ding habulawan atawakan ding hapilak. Pan Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu qala Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul La talbasul harira wala dibaj wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wala ta'kulu fi sahafihima fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirah. So amo itong beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis dengkan Hudzaifah ini ayaw kamulong niya uminom iban sin kumaon. Ayaw kamu uminom haamuin baso siya hinang deng ha amuin bulawan iban hinang siya deng hapilak. Iban ayaw kamu kumaon, halay amuin, hinang siya ding habulawan, iban ding hapilak. Sabab mayta, pa innaha lahum fid dunya. Sabun na in mga bihat tu hinang yato, kanila rin diha dunya. Bimana amoy mga tao, amuin bukon, na mamarat saya pa Allah Ta'ala. Amo na in mga sila kuffar. Mga sila kuffar. Wala na fil akhirah. Sarta kato tanyo yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang dito nalaw niya haadlaw mahuli. So sabiat to mga balanggungan ha agama Islam liang kita ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kumaon halay iban uminum habaso hinang siya ding habulawan sabab in mga yatuin huminang kaniya to yung pagkaon iban pag-inom biyato ha mga tao biyan amuin sila bima ana amuin bukon nagtutuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta kato tanyo dito adlaw mahuli. Beita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambok hadith. Hadith din kan Ummu Salamah. Hambok ini din ha mga kaasawahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Law niya yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu fi aniyatil fiddah innama yujaljiru fi batnihi naru jahannam. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amunain mga silalaw niya. Uminom silalaw niya ding haamuin bulawan sabon na law niya amuin nagbubukal-bukal yaon atawakan kumakatingog yaon halom sintian nila dito ha apinar ka jahannam. So bima na mga palanggungan ha agama Islam deng ha mga kabila maitong sa ini deng ha mga dusa dakula sabab yahdid yan to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam insiksa ha mga tao huminang kanya ini. Yan to, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam insiksa huminang kanya ini, amunalaw niya yujaljiru fi batnihi naru jahannam. Amuin, nagbubukal-bukal, atau akan kimakatingog law niya halom sintian niya, dito halom sin apinar ka jahannam. So amuin to, in tahdid, pa mga tao amuin uminom siya, atau akan kumaon siya, iniusal niya pag inuman baso ding habulawan ataw kan ding hapilak ataw kan inlay pagkaunan niya bihat tuin jumato kanya pagdatong haamuin adlaw mahuli pag-uwi niya madto paadlaw gana-gana. Demikian wa ajmal ulama ala annahu la yajuz asyurbu biha wa laysa thimatu nassun fi illati hadzal hukum.
Biag itipakan sin mga kaulamaan, dain naman sintag na, paguhanan sin mga sila sahaba, radiyallahu anhum ajma'in, simuno pa mga tabi'in, sumat tabi'in, iban amuin mga sumuno kanila, sindi makanjari kita niyo umusal, amuin baso deng habulawan pag inuman. Sabab, biyaan na sin mga pagkadungugan nato, deng mga hadis, sing pangho nato nga sallallahu alaihi wasallam, pag-warning, pa mga sila huminang kanyato. So, in hambok Muslim, hambok mu'min, apabila siya nakadungog sin dalil, amuin sahih, deng hahimumungan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, na subay siya di amuin magduarwa, amuin mamin kanya. Bang amuin dalil panglangan, subay na kita di magduarwa, amuin mamin kanya. Sabab, ingatun na to, wayroon ding mga pianglangan sin Allahu Ta'ala kato, iwan pianglangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, malingkan hikarayaw sin kato, taniw yan hapag dunya, sin kita niyo labi luba amuin pag-akhirat na to. Demikian, wayroon yan ding mga pangdaakan sin Allahu Ta'ala kato, malingkan hikarayaw resab kato, taniw mga palanggungan ha agama Islam. So may taklaw niya, liangan inambok Muslim, ambok mu'min, kumaon ding halay sin bulawan, hinang ding habulawan, at tawakan uminom ding habaso, amin baso hinang siya ding habulawan, at tawakan ding hapilak, sabab beta sinasalang pain na halahum, inya tulaw niya kanila. So bimaana kanila, amin mga tao, takabbor law niya. At tashabbuhu bil jababirah wa mulukil aajim. Sabab amin kakahinang sin mga sila amin tao takabbur, nagdakag hadaya nila, na in sila kumaon ding habulawan, kumaon ding hapilak, in usalon nila, inyat to ding mga pangadatan nila, iwan pangadatan sin mga nakura, amuin lumangka, ding haamuin gantaan sin tiyukba sin Allahu Ta'ala kaniya. Ato kan lumangka, asyara sin Allahu Ta'ala. Iban maitong ding mga tao amuin abuhan, amuin mga bihat to, karta nasabot sin mga kaibanan ding mga ulama, sabab ding mga pianglangan, sabab nakadihil kita niyo kabinsanaan pa mga tao marayaw. Demikian pa mga tao miskin, amuin nagdadakag kita niyo kumaon biyan ha, gamit ding habulawan, sa away na to biyan amuin kesayuhan, aon ding ha mga lawlasya na to, aon ding ha mga kampong na to, aon ding ha mga hambukula na to, mismo amuin pagkaon, wayron sila makaon. Ubos in ikaw biyan, nagdakag kumaon ko biyan ding halay sin bulawan, ataw kan uminom ding habaso ding hapilak, asabiat to, liangan kita ni sinsyara mga palanggungan na agama Islam. Nasabot ding ha mga faedah niya, may kita ni liangan niya to, nasabot ti Imam Ismaili, walakum fil akhirah law niya, inhatihan niya law niya, amuin nagtahan kamu hadunya, nakagaus kamu, uminang sinlay niyo ding habulawan, uminang kamu baso niyo ding hapilak, nagtahan kamu sinbaran niyo, amuin, way kamu imusal karna sin pagparatsaya niyo pa Allahu Ta'ala, na amoy tulong na hitumbas sin Allahu Ta'ala kanyo pagdatong adlaw mahuli, hidihil kanyo, haamuin hipausal salama-lama na wayroon na tubtuban niya, amo na ito yung pagusalan nyo. Sabden di hadun niya ini, kay ngatan na to, konsum kun isa in kita nyo, magbing da kita nyo pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na apabila kita umusal, den di hadun niya, bisin dihat to na tanto di kita nyo makausal haadlaw mahuli. Biara sin wasiat sin Allah ta'ala hapagbin ka to hapag-inom sin alak, ipabin ka to tanyong pag-inom sin alak, sabab den di mataw din kangian niya, sumagawa bang in manusia, makainom, makasud siya surga, hihandaan siya sin Allah ta'ala, amuin din mga alak sa alak, hikarayaw na kanya. So, may yung panagnaan din mga adab. Damikyan, inikaruwa, din mga adab, sin pagkaon, annahyu, anil akli muttaqian, aw mumbatihan ala wajhihi. So, yari,
aturan hikadua ding ha mga pagkaon, rawa Abu Juhaifah annahu qala kuntu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin indahu la aqulu wa ana muttaqiun. Liangan kita niyo sin syara, liangan kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin kumaon kita niyo naka sa'day. Ha? Si masa'day kita niyo biyan kimakaon nang lang in Rasul sallallahu alaihi wasallam. So piyag ikhtilapan sin mga kaulamaan bang beriin law niya in tantulong niya makna sin muttaqi. Aun ding ha mga makna law niya sin muttaqi yan sin mga kaibanan amo na in limilingkod kaubihan kimakaonin tuumus in lima mo yat to hatay kud mo biyan kimakampot biyan si masaaday intay kud mo. Intay kud mo halima mo biyan dapit palawa. Ataw kanaon law niya ding ha mga pagmakna aum biyan amoy nakakidkid kaubihan. Kimakaon ko biyan si masaadain kid mo biyan kimukulang kau himawa biyan in si kimo biyan naka-straight. So yato hambok yato ding ha mga pagtawagon muttaqian. So uno bang una indan dito importante in kita niyo as Muslim na di nato yato hinangon sa piyanglangan siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beita Juhaifa ini ambok waktu long niya doon ako ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta long niya beita si Rasul sallallahu alaihi wasallam doon hambok kusog long na siya di siya kumakaon has sumasaaday. Sabi maana way niya diretso intaw yato ayaw ka kumaon habian hal. Sumagawa beita anin siya di siya kumakaon amin siya sa abu sumasaaday. At tawakan bihat to amo in lima niya biyan hatay ko din hambok ubos si musungit in halawa. Inyat to yung mga hal yang langan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin sabab in yatto ding ha mga pangaddatan daysab sin mga sila jababira. Pangaddatan sin mga tao amin tagmataas atawakan mga tao biyan takabbur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban takabbur pa mga pagkahinila manusia maitong yatto ding ha mga pangaddatan. Sin sila apabila sila kumaon bihat to in hal nila. Namuin masigpit, miyamagad kita ha mga tao magtakabbur, ha mga biyanto biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa mga tao dayahan. Naubusin kita bukun pa kita dayahan, si misungod pa kita pagkaon nila, na way pa kita biyan nakananam sin parasahan sin dunya, labi luwa biyan amuin, maka arak kala ipaniksa pa sin Allah Ta'ala kato pagdatong dito adlaw mahuli. Sabiat to, na subay nato yato halian. Demikian dengan mga panglangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amon long hadis din kan Ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu qala naha Rasul sallallahu alaihi wasallam an mat'amain anil julusi ala ma'idatin yushrabu alaiha al-khamru wa ayyakula wa huwa batnuhu wa huwa mumbatihun ala batnihi. Yan si Rasul sallallahu yan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma nang lang nin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadua polma hadua hal hapagkaunan. Muna amuin lumingkod kaulong niya kumaon haamuin mesa pyagiinuman sin mga alak. Amuin mga table bian pyagiinuman sin alak liangan kau sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kumaon din dito. Demikian hikarua amuin limang in Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin kumaon kita biyan hasabu nagkakapang atawakan amuin lumilingkod biyan amuin kumakapang in daghal tabiyan palingkuran us kumakaon kita nang lang in Rasul sallallahu alaihi wasallam habihat tuhal. So in Rasul sallallahu alaihi wasallam in pangdaakan niya aturan sin pagkaon paglingkod amo na in biya ka upamasin nagsasambahayang biyan amuin sumagawa amoy magtahayat kawyaon ubos in sikimo naka-straight in hambok nakataas siya amuin umipit patyan mo bihat in kamatauran daran in hal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha amuin aturan sin paglingkod niya amuin
Baitahi Anas radhiyallahu anhu, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam muqaiyan yaqulu tamran. So hambuk ding ha mga makna sinbihat tulong niya amo na pagmamilang. Mamilang kita bang kita kumaon. Ingatan na to ray makna sin mamilang ha paglingkod. Sumagawa intanto niya tud amuin paglingkod in si kita naka-straightin hambuk biya pamansing pagsambahayang sarta in hambuk biyan amuin nakataas siya. So amo ito in mga aturan sin pagkaon. Insyaallah subhanahu wa ta'ala apabila ito mahinang sin tao sa baba nito amuin tumbasan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. So amo ini dengan mga sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaingatan nato alhamdulillah sindi nato na biya mapraktis katan at least anaron nato in ginhabaran nato huminang kaniya akarna nagniniyat kita niyo amuin padagbuson nato habaran nato biyan in mga kasunat-sunatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban halian nato in mga pianglangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya na si mga kainan na sabot ta kumaon ding ha mga lay bulawan iban sin uminom ding ha baso bulawan at tawakan pilak. Demikian liang deb kita niyo kumaon amuin bihato nagsasaday at tawakan in lima biyan hataykod amuin hansipak at tawakan kimikid-kid kita biyan amuin kid ta ini nakasaday siya inya to pianglangan sin syara so biyan na sin agiteto wayron in Rasul sallallahu alaihi wasallam ding mga panglangan niya kato malingkan hikarayo kato tanyo iban wayron ding mga pangdaakan malingkan hikarayo kato tanyo yan hapag dunya nato iban simpag akhirat. So insyaallah biya mga miabot nin waktu nato sugpatan nato ra kuman insyaallah susungon waktu insyaallah in mawdu nato hapasalan sin aturan sin pagkaon ini serta murah-murahan mangmayan kita ni og maput pangadya dito niyo tiyo iban sababan amuin hikadawhat nato harida sin Allah taala in paglingkod-lingkod nato ini akarna niya sarta bangmayan amuin sababan hikalapas nato ding ha amuin haramala din di hadunya labi luba amin apinarkasin Allah Ta'ala dito addaw mahuli wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين